Služba za održavanje javnih zelenih površina, javno komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo sa jednim velikim prolećnim uređenjem grada krenula je još negde krajem marta meseca i prvo što smo uradili naravno je da uredimo i da pokosimo sve zelene površine. Napomenula bih to da javno komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo zelene površine isključivo kosi u skladu sa planom i programom rada za tekuću godinu. Prioritet naravno uvek imaju dečija igrališta, gradska naselja, parkovi i ulice iz programa održavanja. Koliko će krugova košenja biti, znači zavisi i od toga da li ima padavina, da li nema. Svi znamo kad kiša pada da prosto trava i brže raste, pa u nekim delovima grada je potrebno i više krugova košenja. Ono što smo radili isto, na što smo se bili bazirali, da prosto malo grad drugačije uredimo u odnosu na neke prošle godine, pa ste sami mogli da vidite da smo mi postavili vrlo interesantne aranžmane u centru grada, ovde na Trgu Slobode. Postavili smo aranžmane u obliku cveta, u obliku bidermajera, u obliku šešira. Vidimo i ovde imamo i naše rode koje smo isto tako postavili prije par godina i zaista to je jedna atrakcija u gradu i možemo da kažemo da to i privlači poglede naših sugrađana. Takođe, ono što je interesantno je to da smo podizali i formirali neke nove zelene površine, pa imamo, što je bilo interesantno, je ispred mesne zajednice na Bagljašu. Onda u ulici Petra Bojovića podigli smo jednu novu cvetnu leju, što bi mi rekli. Zatim isto dole ispred Male Varoši sadili smo cveće isto tako i u centru grada i na onim površinama koje su nama u planu i programu održavanja. Isto što je bilo vrlo interesantno da smo mi uređivali naravno i kružne rasadnice, pa su zaista one vrlo i atraktivne, dekorisane sa malčom, sa cvećem različitih vrsta, različitih boja, tako da prosto doprinosi nekom šarenu u naš grad.